Pozdrav i dobrodošao u još jednu backtesting sesiju. U ovoj sesiji ćemo obrađivati Euro CHF od 22. oktobra. Znači ovdje smo imali relativan equal high i ovaj stop hunt sa bearish engulfing sečicom koja je polomila višestruku strukturu. I ajde da sad posmatramo kada cena dođe u taj nivo, da li je moguće naći ulaz. Samo ću malo brzati. Znači mene zanima neposredno pre nego što cena uđe u taj nivo da ja potržim ulaz. Znači ovdje čekam da cena uđe u moj nivo, cena je ušla u moj nivo i sada ono ovdje što vidim je da mi je ovo posljednji low. Znači po našim pravilima po kojima određujem strukturu, znači ovo je moj posljednji low, a ovo mi je sada high na 1 minut. I sada ja ću ovdje da čekam da mi cena pokaže da želi da probije ovaj nivo i to radi odavde. Ja sada ako povučem volume profile od vrha pa do dna, vidjet ću da mi se ovdje, znači ovdje u zoni nalazi najveći volumen koji je u principu injektovan da polomi prethodnu strukturu. I upravo to i vidim sada. Ono što ću u tom momentu sada odraditi je da ću pokušati da pronađem jasnu zonu koju ću moći da označim da kada cena dođe u tu zonu da ja mogu da potražim market egzekuciju na 1 minut. To mogu ovako dodati. I sada ću čekati da mi cena dođe u taj nivo. Ovdje još uvijek nema, znači ja čekam sređicu koja će mi pokazati da je vrijeme za sell. Sad ću posvećati. Znači ovdje još uvijek nema ništa. Znači ovdje mogu da čekam čak i pokupljanje ove gore likvidnosti i samim tim da nakon toga potražim neki ulaz. Znači ovdje nema još ništa i ovdje dobijam pokupljanje te likvidnosti i ovo bi moglo da bude automatska market egzekucija sa 4 pipa stop loss. I moj prvi TP ovdje bi bio prva strukturalna tačka na 5 minuta i to bi bilo ovo. I ono što ćemo sada uraditi je da ispratimo ovaj trade i da vidimo kako će se desiti. Ovdje smo još uvijek u tradu, cena se ruši i ovdje nakon toga mi imamo, već se nalazimo na break evenu i ovo je naša prva TP tačka. Mi se još uvijek nalazimo u ovom tradu. I ovdje dobijemo prvi TP i samim tim smo otvorili 50% volumena. Znači ovo je trajalo znači ovaj trade je trajao 2 sata i 40 minuta. I samim time smo se isplatili i ono što bi čekali dalje, držali bi deo volumena za neki dalji pokret. Tako da ovo je bila analiza Euro CHF od 22. oktobra, a mi se vidimo u nekoj narednoj backtesting sesiji.